Yes, karibu sana mwensi, karibu kianda gikomi ase eshow yetukuria rero rocha abantu baitekera iga bange gusekeregesia muganyererete. um, Karibu sana mwensi, ning'endete kubarora aiga ase studio, aiga ase section ya comments baria mugenderete kuungana amo na intwe chinse chiga chia abana magoroba ando siasoke bwaterete. Karibu sana mwensi chinse chiga ese comment section entebinga kyokurukwa naende ngayokali gotonyora kurwa ebiro binge bune biga. Yes. Karibu mwenzi manyete kaka sungura twatwalirete mwanene Twabuchire onekere Twabuchire ntobuche busa tutamanyeti ng'a nyarebe ng'a yarwete ng'a isobo aende nyini kibakuria manyete mbobe sana kero okonyora ng'a one of our fans na wato mochando ntomanyeti seino ntomanyeti asokurwa ntomaete mamo mino ningo sokoro yao ningo ono na begoche yatoretera obokong'u bonene igo bono asenge encho yokoboria kwa bange rero kaka narora nchega ase studio erinde erio tomanyane, we know one another, tomanyane, tomanye ng'a yorwete ng'a ise ino sokoro yao ningo mamo mino ningo ande nabo oranyora omonto iga okomanyete bono ekero kwanyorire yes, ekero kwanyorire ng'a omonto nare omanyete aiga minyokete ntima gegaria exchange contacts buya erinde erio mokwane mwana ominto ng'aki naende kaka nateba ng'a iga I will feel proud ekero ndanyore ng'a omonto onyorire egesigisa korwa igo ondangirie enyangi gerabe buya. Igo bono ntoteberera na okomanyera bosa igo bari more single make sure ng'a mwanyorire kende korwa kerabakonye kiagera ntobwate abanto iga abange bare single nono rende mocha kona kwara omonwe bosa na kona gochati motari koigora amaiso morore kende kerabakonye igo bono bari muri Facebook kanyagosea seange ntoki kanyagashare echannel yega ntarabareta ege erinde rero na ekemanyano turi abantu bonsi gocha rero tore ekemanyano abase ino bature bonsi bache today want to know one another rero tete okomanya mpaka ase baba omino arwete korwa bono rende nari ekero gotwara obokong'u twamanya monto ki togokonya. Yes, naende buna nachikire goteba ng'a toteberera ogochati gwoka toteberera ogochati gwoka onyore ebinto binde bikogoeta igo bono ng'a kokona gochati iga ande igora amaiso kiagera nare amagenderero maete oise gotorangeria enyangi December we will feel proud abo ngochari ng'ute rikondo bono rende kara kirango mwensi abanyakenyoro na abanto abasirika mwachira omwana oyo iga ni momanyete ekiagera Charles na Kerebi igo bamanyiranete ase so yane igo bono ng'a abana abwo nimbamanyete buya aende nabaya bare mabwati etabia mbe igo bono ng'a tobasabeire banywe amache maya aende rende bache banyore kende batorangerie tutwere mate. Nari amagendero ngobabundisa amagendero bono omanyete tobasa goteberera ogoseka iga bosa. Ntobasa goteberera iga
akoseka bosonya oria ng'a mang'ana ndatwetire rero ndabalecturega omanyete ntotebere ogochati omanyete abanto amore single ase na omosacha nabo okonyora kwarora akamonto akaya iga kogogeti kagoseka gakoniaria amaino buya tari bobe nabo mokomanyana alafu rende moche motorangeria omoyega kaka nabo ngoreta emesa aende nabo ngoba master of ceremony aende nabo ngochangia abanto iga iga tokogorera nonya na ekebusi ochi kona gotuga enyomba nare amagendero totagete korwa tari bosa igo kai Rosi Ndege, I'm watching you. Naomi Otuori, Andime live. Fan Vanessa, niko ndani kabisa. Victor Nyabuto, watching you from Doha, Qatar. Jacqueline Mosingi, hi to you. Aigatorobia. Eriki Osoro Momanyi, Kuroke Umburitaro, tuned in na my wife Monica Kwamboka. Na bana Sara Biford, Nyancha Male Wisina Band. Ayada kwa vera kwa karua. Stera kiruba abanchari mbare maiga ni nchungo tomanyane iga bana anya koro monchari tegea linki kwa comment koje tomande moche mumanyane na baba Stera ga Rosi Ndege tuned koro kamera Samson Nyego Lang'ata Road Nairobi watching live asante mpia mono Samson Nyego Nyaruyo Gideon Mongare watching from Embakasi Naomi Otuori live from Tuapa Mombasa lakini koro Keumbu Iberia Mombasani wambaje mtu wangu, najua Mombasa pale nyinyi mwajua Kiswahili, sema okay, sisi twakutazama twakutazama usiku huu na twakuona live ni Mombasa atwa mtu hapa hao tu pale Mombasani kwa Joho 001 sisi tuko na Joho 001 haya kaeni na yeye Kalista Kenyanya hainino kumanyana kurema kai ikatumanyana data mura ntote berraga iga masekoka Vanskirubo all kitutus chutomanyana goja nanjino mugetutu nigongo manyana tole nanjino mugetutu sito mugetutu Ivy Boyani kaka naye ubwa nayo bubwatani ore kai a friend injo mukunde kane gabona naona ukiangukia tutashukuru kichana naye gaki inabonde igo era ni michieka watching from Karen sante Fanis Kirubo mbai gore menwa busaga kiaya emenu mo busa kware menwa busa mo korore bintu bikogenda kita abantu baisi kona ande baire bintu byonse akimukari amuke mto watching from Saudi Arabia sante Jacqueline Mosingi tokali kakasungure njina bonde yo mangu batabie kena asmaja stoko seka na ende tutagete toros chinka asmaja stoko na kualemenwa chinka is very important kana ko share video Facebook kana ko share on all groups please lero ndete ko 100 shares Kalista Kenyanya tupe link ko baande link kababa pole I'm watching from Bahrain asante manyete naende kaka kora show ka ntenga kaka all very serious stop jokers all very serious ntenga kaka manyete onye no musacha ndeka ko manyete na temire ko akania maiso para tindo chiko se nkororankare ono na chire show amonkonye abatugo kubeka igalinde bwirwanirire platform yaro nabatoko ko aturi kuba kandi free bwirwanirire esa kara gokonye tugutwire matema yarinde ochikare ata ndo bali baligirire para aho bajire gwaka kania maiso na nechimba ko mbaro chikende abaroje bisunda ano rende gana batura kubalirio burabu Sara Kwamboka watching from Berlin Paul Gwaro Aroli tuned from Sudan, South Sudan, from Kenya, Congo village, Aroli Nyamuamu. But I request to be added to WhatsApp group, but never. Paul, maybe ujumbe wako ulituma sikuona. Ni text WhatsApp kwa hiyo namba inapita hapo chini, please. Namba nera hapo iko etansa hapo hiyo. 070016 talia text una text WhatsApp. Usitume text message, tuma WhatsApp. So utaongezwa pale.
ombwatire TV show kai naende kubwatire kira ama kere gusama goro. Patrick Mukwa niko ndani, Jackson Angwenye from Karen niko ndani. Oyakoro kwe million dieki osininyore stove ima kira chimba bakonyarire na oranyore kibusi. Evans Monte, Evans Monte Nyahiro from Nyangweta village, Kivirigo sublocation, Wanyamatuta location, Nyamira division, Nyamira district county. I'm single but in courtship currently niko Mombasa. Nyangi ya ndie kare tato nyoko courtship. Turangaliga tulia matoka. Eric Amwama niko ndani. Ngakerigi wabodre sana. From Iraq na home ni Itumbe bobasi. Hivi boja nikai. No iwende senti obiri. Benjamin Getange Vene anyore muntu kai mura Vene abantu bagusabira amayo ngayore Vene abantu bagusabira amayo babe people. Elizabeth comment kira rero yanjire ngisoma rero nasoma comment rero ngura butanda rero no kumanyana rero tetandu banyore bisigisaga para machies andanye nduma tukukwana wate mapema tukukwanira. Elizabeth Saboke, happy new week kaka. Asante. Benjamin Getange, umuntu. Koni Kerubo, niko ndani from Nyaisa Nyamira. Muranga mwenyewe, Rembo, watching from Kisi, Omosocho base. Asante. Lilia ni okay, watching live. Asante. Uyakuru kwa Rispa Nyakara. Niko ndani from Mangaisecha. I'm searching nitapata kweli. Elisbake. Imetuira menge. Abakonyora kamuntu gakara gokonya murabara mbali babe. Margaret Nyangao kaka today only singles hapana tari singles bo kanchu tomanyane yani nateba ase process yo kumanyana uranyore nga waitiria maiso kwa goki gunchirende ono rende ntoche tokane rende gose ntu turato facilitate tubege kigaria maguta tutongi kitaya tatebe cha ya muriro nderende tugusindikisa. Max Milano watching live from Rongai Nairobi. Jehu Kero kaka hello niko ndani hapa Waiguru ndo shida patu pamoja. James Paul Ensara Dickson Barongo currently from Baghdad Iraq. Okay. Sabeti veni abantu bagusabirta amaya. Solomon Nyok tuned in. Joseph Nyamwaya tuned in from Central Kenya. Tigamba link moja ya kusumunta nanya wale kisigisa kitata. Ngakibona mukale. Naye kuorora babuna likuneni bekiro musoli. Ano lende mogo kongapa. Vincent Juma tuned in. Onyanja Vincent Juma member of parliament 2022 South Mugirango. Kai. Akwirule kurusi osoro. Mura amangana makongo. Kai. Mura chungo mweru wanerega. Maete au njana abata birwaro mapema gere kenda ngwana nara litokoro kalirunya ndanga mapema mbuya ona lenda yego au le mapema mbuya abana bacha gusomera litaya manyete manyete namba tebiga my colleagues my brothers join us via this link. Manyete ko babibo mapema mbuya tuja gusomera abana jironi watekera someti abana ugakorore buya inakusaidia tuja gusomeria abana ironi rio teta karoni gure nyama mwana uchane fisi atagete lika kwari gukora na magana ikare wende ntebia elinge jibana nchwa chuga bwango la efuga kuja mchitete hapa teba seino na nito tobisa teba seino ngai ngayurwete aenderende ngayomanyete currently naliye kababi akanyoranga muntu naro tabaniria maiso kororire bas ende mbuya akaga naranto kanere ndo basa nara magender ntie gonda ngole facilitation bana lende njua studio chisamba eto moje studio mbaga nyete sana mbaga nyete kerage
pole akuba kangara akenda bia lakini ngona gutamakali achire abantu babaire gochie studio kaka aye mang'ana makongo Rafael Nyakundi niko ndani leo kwa mpigo karibu sana bali tutamanye tukwana se show tunafanya nini injua yo toligereri inera allowed njua tokalia maiso beti bitushi tuned I'm listening FDR Nico from Saudi Arabia Emily Ondieki abantu banyore chinsobosobo mwanyara chinko nye chioka na ini okay haya beni abantu batachi commenting out ote tonyore people talinje nateba abanda turi studio gakibanzinyire kwani nabanyuriri ateba ngorunjira kwani nachire myaka yange taire nikibona barengerereti timanyeti baboriango okay tiga tuboriga musacha naro utagete Felista utagete Veni nje tindikorigi kaka tuboria sobororo anya karo achitokeze irwanirega kwani nunganijo taliunganisho lakini bono maete in the process yokumanyana maete nabora nyalo twamanyanira na hinde babire bande bamanyanire bono mbo bikiboro obembo yote kabamanyana bali bakumanyana gasi sina lebuya kumanyana ukundi mogoteba nakukubwata omojana haya bono rende ase ng'encho chipicho bichitaraika haya bono ogotosabera buno mokunde kane tuchakomoyiga anyanda uwawezi commenting kuzara bali kwani bono nikibaroje ate Elizabeth anyora omotwe kwani baroje mbasande Wanda itusabe tikatusabe bantu mago chako mujadoro inje bantu medie soroji ko chipano na tandanisha ngotebinda tagotandana ngotenda soroji aye honest mani gachobeke barako emwe muti ndojo tokomanyire ndi aye tata ngakige sikisa kiraja hange chike komanye Tablizira. mapema mbuya Yerekenda bu. mapema mbuya tosomeria abana chibesiari taya Sare metana kutete someria bana. Eri taya chego konya tata ya hangi chensa kada gese screen ana sakire chiro ni chiro kwa ndiro chipa kiro somi yani gosini chari ya yo manyete maete karo ikire miaka 55 karo ikire miaka 55 orochi 60 egotako karanzo ragere tali nalia kamwana gako minyoka ng'ang'a efisi na seri ya yo no busoku mapema mbuya Bwana tabana ne miaka 60. Tabana ne miaka 60 igwate ba 50. Mama mina bako naraka abwate miaka na 40 buya ikose 28 38 abo you see Watch mna mama abwate se trate for example say 30 let me say so nala chago twara bano mwana ante nandere bano mwana nikona abantu bakona mama mina nyore to mwana bo mama konyora gosininje konywa manyoro mwana mapema mbuya ke umwana oyo omoka bono oitwa amaite nero omoka arenge form 4 akamara konyara naro omwana bono omondu oyo okorire school nero ogosomia akamwana ako by the way naende ati mwana bari taijari tana chiakare kumasomeri okoro mura mabono kiongozi ng'aki kwara borre kuruecho nyaiterete rakibona ng'akoyate makuru kenya wachaka kwana besi ng'aki kale
Oimburu ya matikaya taraja hicho. Mapema mbuya. Mapema mbuya. Mapema nengia. Mapema nengia. Moja ndoto bebe. Biatore. Aya. Watu kwaniri ngosa tore baadaye. Tage tufanyara tusabira kwanza. Rati kiongozi si kwa maana sana tukanye korona. Esi mione watu mojando lero kiongozi. Kiongozi si mione ni watu mojando. Kai, si mia kiongozi bwateri ogisana lero. Kiongozi rorango ero ebekirani. Aya. Sana tambi yole. Mbiale, habari ya weekend. Biere. Beni mbiole. Mbuyande. Misi arendo. Misi araire. Honest mani mbiole. Baba yani. Nakurugura, mbera usineri bere. Maambie mbeo njale ngora ikini nyomba kaiga singo korega sibere ndiro sama. Aya, kolire mapema mbuya. Mishi tokwani ngontara ve niribaga atusabere ngene honest mani ribaga tokwani. Mapema mbuya bantu bose bese bibanya ukamuka mbuya baganya bagenda. Mukareka ngoma isana. Etangazo. Aya, honest mani ngakiwatanga siro msimamo. Okay. Why this public? Oh. Anyway, tikafisiki sabira acha kana Gokonyora kera kya cherera maisha nyaro gotangazo msimamo. But if you promise me muruti okebeka anywhere. Aya. Amagana wewe tangu mega litugo chitwani kwanera talia simwanya letire. Ya no buya. Mugo chikokwana maiga gali go mugo chikonyogo kungainana. Iga life na lyo munda uchikobwatika. Kwana kinyo nikachi. Ebinto biche mugaso igoro. Aya, veni tusabire kwanza. Veni tukana tusabire kwanza ndo basa kueba basaba. Ndo so asoma jadro nya tukwe. Ndo basa bano gaki tigatusabire. Tumia. Amachende atanye sai no mwana mwe ko machinto akira sura sibire bitwari bakere kera twakere ngambia mona kwa iro mulindi waterire kuri weekend ya chagete ndeke ya ile twachake wiki kwa mundu kera tara no muzingu mbaito kana ndeke to ko wiki tiri bakere tari ago to kwende ngambia mona ono katogo chaka mundu ndi katoko to ko ya mona ya na kana gunto ko la wasura sibire ko Amina. Aya. Sta gari mbiore. Mbiyande kaka. No. Aya. Kanya mole buyama. Aya toro kwero. Abarodire mwensi amaiga Ngondi ensirwe ya. Atorekane gocha tujwe ni Sophie tigagusira. Ki Sophie. Andi. Aya gakitinda asira nonde na inu. Aya, karibu sana. Nje tamaitiga tamaiti. Nje retare ana nalielio ne sibirenti kanara kamukanga jesunsu we ana maiga dance. Wazama ambwa tigotia dance. Nimbate yansa. Mbata mbata tuwa. Moyo koria bana hiyo. ¿Qué? Seguimos donde yo por Moyo. ¿Qué? Oye, niño.
Ngonyora sese giyo musunte no bravo. Wakirira bati. Oyo mwishi. Oh. Igatiga abana bakurwanira ndo biyo nyoka goje sho. Waimuru munyokia. Haya, Rosi ngaki. Rosi mbiyole mbara kugomera njira ngaki utari kukwana iga. Bia mura bakusiba mtu mwesipi. Bia mono. Haya. Mchango karatiga etangazo nera ya rule very agent kuruguro. Aivi boyani ayaka kabono vipi mchango ulisha hakimuchango turahera tutikari tichibeseire ngakenda arifa agaitage. Mchango turahera bari moto yatoko tusukuma gaki please tunaomba moto tumere nibo. Edaika let me refer something here. Edaika monto nara obori ko ranga nate to tumere nibo te basako kenda bos. Maete naonda kama ngana onyore nibo ya to etire. Mapema mbuya naenda aisego chai gato egento na boto musindikisa ntori pape. Kenda mbuya. Aya, tutikari 198,000. Tumechanga 181,000. Tutikari 198 tukole target. Wana lende kora choto tutarariga na toko gubuya. Aivi boyani. Wegule. Deadline. Mchanga jaisha. Enamba yesimi aivi. Deadline kaka. Mire ko yoga nza. Deadline. Deadline end of next month. November. In fact, you're about to finish. So, on the way to that, go to Tomerege Toro, please. Enamba yesi migere 07 00 16 94 44 07 00 16 94 44. Eye kuna weta nsabu 07 00 16 94 44. Iwanyo utata ututomereke toro kiao tutashukuru. A balance totikaliti toko le target ya 380,000 is 198,000. Na chiva totikaliti tumechanga 181. Bali muri WhatsApp group tarehe 15 tubwata omugeni. Tubwate challenge. Right now tubwate Anita challenge raised 82,000 within 24 hours. Tubwate ita akorde merememia. Yeah. Within 24 hours she raised 82,000. Alafu tukache challenge ya Magi challenge within actually it was not 24 hours. Magi it was just a few hours. She raised 18,000. Aya, on 15th this month tuwate challenge ya 20,000 from somebody. Tubatangaze tarehe 15, so we have only 3 days to go from now. A challenge ya. So ne line up ya bande a challenge nchiroro. So if you want to give us a challenge yeto minetiga. Ogoto a target. For example, ogoto tebinga nimbwate 30,000 lakini ntegete 20,000 chike 50. Nero tukuruke challenge. So ayewato 30,000 chiao members bago changira the 20,000 chaba 50 but chiba se chance in total echikoli ku under your name. So for example onye stagari agoto teba nimbwate 30,000 ntegete moment 20,000 chiba 50. So members to raise 20,000 chaba 50 but chiba se chance 50 chikoli ku under your name uli what a challenge. So I hope the one and haya. Nauliza about mchanga. Montonale Mike yaje gotochanda. Who is that? Yes. Montonale Mike yaje bwateko. Who is that? Eric. Honest man nani utakuwa be culprit yangu toraigo. Eric ni wewe, ni yako, najua. Haya. So, I people jani mchanga noro inere. In case you have a question, please you can ask us each comment and then I will return. Okay. Abantu bagura iga ndete mbale yongoyo kai ejoke ene joke osen chacha Joseph chacha aya chacha maiki yako ndio ne njoke chisot aya umukunde kano igira mwake mwateba bisho abumbu yole Atukwani
Mbiyande. Mbiyamore. Mbiyatole. Mbiyaturekerage. Mbiyamonyuwete. Ndoko igwete. Aye kaka karandigeri oyonde ouru tafadhali nere ntaite tere Ourungo. nyangi mbwate ya Elizabeth yani ven oyore next ya nasori na Haya. Duncan ouru no Duncan or Daniel Haya. Kuisha maneno. Ekyonkekyo. Enyangi Nyangi naro. narora. Teni mangana nakuwa natara jinse. Haya, okay. Nyabuto mbiore. Ayetegerera ogochokwa. Okay. Okorigeri gwo obute tae nebute ntumanyete. Muntu kori. tiga toko kwa more baba tiga toko kwa more kuru nyumba kaba mongor Kenda bumbuya. Kari tandigi yonde kuru comment kenda bumbuya. Enchoke nini yako iko na echo tafadhali. The same case na chacha. Nini yenu ziko na echo, sijui mtafanyaje. Haya. Veni abantu comment baba tebanga otakironyore people. Tari ntwatebaga kitotu abere please. Abantu kwano maite ngwanza bari kongeji kwani na abatire nikimote. Yani kenda bumbuya bamunete. Kenda bumbuya. Njeninde people ngonande ga utali. Mango. Kalista. Bishop. Bishop. Haya. Kati kero mondo kutangaza msimamo in a few minutes. In a few minutes kero mondo kutangaza msimamo gaya. Haya. By the way. Kai kajoya chiete. Is kajoya around? But ta connect this into your bundles. Kini nara mo. Na jai. Oye guru ga moikenzi nyo. Pole. Momiga. Na utacha kumutumira kamochango ega subscribe ichi umutienyi. Haya. Bono. Tegera bono. Injengo chaka bono ga kurwa iga sefeni etoko genda kengi kagotrimbo kapaka tukuri kuchinse. Ande muko ati instructions kuja. Nimbo ata maswali moko ansa. Mosabenya saa liko bandi mbwatira njira. Haya. Nandikiro mo goteba my future husband nero yugo chigoche tyawanza katena nchinimbwa. Uline ebute kubute seti bono ga iga tarani ngasa wasitanga sa musi. Haya. Listen to instructions. One, ogoto tebi your full name. Full name imineti omonda autora marietane. Your full name. Anne. Haya. The four names. Waidi kuna kuanga na 4. Yes, kunafaa kuwa na 2. A normal human being awenda utwara 4. Okay, tari marietara elibweta ko berieta lakini awenda ko ba 4. Aya abere. Dajo anya kutumika ya tatu mino abere, gosanya kutumika yo musacho abere. So you're supposed to have 4. Tuona nile. Haya. Otatebi your full name. Number 2, otatebi where you come from. Gokonyora, a constituency, a ward ne county. Aso kurukuru ka tokomanye se inu. Yes. Kamanye. Tuona nile. Yes. Oranya turi ligi monto. Tegera rabungo chando so bitako tanganira mangana. Haya. Aenda nyo gukarate Nairobi gosabu asore gosen katali olo gosen kai tomanye tikenyo rukino pole ayota kera bono akwebiranye. So atutebi kenyoru kiaso gwete a constituency, a ward, ne county. Haya, those are your full name aso gwete. Haya. Question number 3. Kora anjira wa dewe primary wa so mete ora nyako bate classmate ya utamanyiti. Primary wa so mete anyanya kemincha akyo beke ga maisomo na tokorore. Yo. Otebe bwangu. Aya, kera kwa kwanira yo. Omago totebi ngayore currently bono iga.
or the specific location. Pero tiri story kaka bantu batama itina ndu taiki tomanyekana. Yani chimesi mugori kanga nje nyarebe kurwara ria igo kati ngati karango tangasa mba igwete karonya bari koigwa. Nje tinanya gutangasa by the way. Nandi tindeti gutangasa uyo theti tumanyane nera manya sinde asa inbox imatebeje. Ingo tebe Okay, it's all right. That is you are right. Onye tata kota tabia sorry is okay. Muchando toyo lakini it's good because nabakonyora ubwate neba utamanyete. Aya kurwabo. Otabi gosonore people. Otabi gosonore people. And very seriously usenkorigiore haranyore bantu baraba komoreta maiso anyore ngana ende nyasa korro gwanje. Bas. Tochibano tojake kuru esivendiro korotira. Ndirimbuka. Kalisto chire mbago. ¿Qué? ¿Yoga para ¿Qué hago ir? Aya. Huyu kusalia network. Wai uru kuna. Feni kora kwanga abandi basweste bitorwa. Sawa. Kila panomba tebi. Owe. Omunyoli bana mbodi swali ndi sedi. Bali bana bakonya kana. Kiokoro. Marieta on spinga kiokoro kwa. Karango tangasi litali ane onde taba se kuranzo kutirangiri binate itali rangiri nangu tangasi. Seguro. Lakini sibane nundangiri wengi. Okay. Mwata Marieta ali amatambuka. Ngoro ku Elizabeth. Mwata Marieta ali Ntoko iweti, taba buya. Ngoro ku Elizabeth. Aha. Nyagechanga. Aha. Tato binda kuru kujoeli itsabu. Mwata tete tata kusumusa chumone nje. Next. Lakini nje manye binde ikwata abuna tie binyore bi usenga kiana ta. Nkenyoro kiorwete. Mboki na mi. Bokina mine village. Nande please tegera onye koromo ligero ligero tiga be very alert. Unokonyoranga kamuntu ngara karwete sein. Obe unokonyoranga umuntu nara urwete sein no. Naona kamonto sawa. Unokonyoranga umuntu nara urwete sein no. Tafadhali make sure either naboko request via the private chat. Onte bika konyise itarwete ngorete ga mumanyane. Takwa vizuri. Ukuko umuntu kwandire sein no. Either constituency go say ward go say kenyoro please. Ndapatia eta mujuane. Aya. Aende kora anyore ngana ende mondo smile riga buyo gochire liso basi abogoteba naende togende nchirende abunaro nabuto go facilitate a platform. Okay, good. Haya then injuba no Nataka said kurukubukina mi. A constituency Aki say don't book in a bus. Young. Oh, I know mondo innocent. Ekisi County, Ekiti County. Sawa, Bokinami basi. Kisi County. Where? Kuna ngwese kaka na iwe chakira. Nje ngukora. Okay, kosi kuna akulire sinwe to ku. Kawaida mamo mino tato mino bausieke bisiele kara mwaralire. Bame kishwanga mwaralire. Haya. Tuwako raise veni. Karibu, nimemaliza kwa veni. Wateba kusentore singo, kusentore engaged, kusentore married, kusentore. Sinore people. Ligi na primary. Kuoro 2013 class 8. Ngaenda ligi na secondary ngakorera form 4. Class 2013. Yes. Oh, I know mwisonde. Alafu lende ngakora form 4 2017.
Wana we kama wanda inda so sitindi mara dia so we lakini tindi koliki. Ai no isanegete. Za wande ngoje kutaka koliki ni njemba matangazo lakini sasa tindi koliki. Okay. Yes. Aida bako de ambition chiao. Meta ndo bale beto koliki bache mani Gokonyora. Gobono watu de mapema to koliki chikura. Wakati ama. Twende moina sigeti. Abo kwandi mwezi ya bwana. Biamono. Biamono. Staga alikita liwe Muna nasali utiri wa kiga ibintu bya rurandi. Toko buno. Ni kujeli okakere weke. Ntengoro ku Gertrude. Bijandike ababa gakina itabi. Ngoro ku Gertrude Kerubo Umbongi. Kai Gertrude namanyete nonya ninje mo namanyire. Kani get your catenary ngao in short form. Okay. Alafu njenka Kisi town Jogo. Ikinyoroge kuro kumwanya kundi. The constituency go in township. I don't know. Ndo what constituency kuru township ka kiboso ngapi? Teyo. Tima etinje. Sijui. Usen kitu tu cha I think kitu tu cha constituency. Ndo what kitu tu cha constituency. What kitu tu cha south was kitu tu cha north constituency. Where do you belong? Njeboli mama. Mabungo ningo. Mabungo njatima yake. Ata Yesu Kristo. Aya. Okay, ndara. Akina nyagwa kakura. Alafu nani kidare kotewa. Eskuru na bale. Primary kwa somete. Jogo primary. Alafu nande Nara ukobolinga mwaka ki? Mwaka alinje naboli. Akumuta itiginyole. Aya, kwevire biamono. Kumanya no gatwore tibati kuboli mwaka ki. Ade mbale bebiro mwaka bakorete. Akino eboli. Akino school kale bono ntunyurete. Twagotire. Aya. Atabi mwana go yo nyomo. Ai nyomo bado akitinda nyomo. Bado tinda nyomo. Tindi people. Aya. Igoyo kondi andigie tindi koligi. Ona rende abo murabari murema etangazo ya rurwe ona rende rangera mugwerwanira. Njukandalia nabato gugwanira. Wari tosoro mukaya mangana ingate no yaigwete gaberiki mangana imwe ayegure ona ndora. Ondali jirongira. Tangazo. Ngora kai amasaja agire medem. Aya faili baji obe rondero. Kai. Bayo bajira bonse pi bayo. Era babo si monga ibaji. Kai biya kongere. Aya. Tokorega studio ichoire anya wakwanire ogosukasi nini. Because naona watu wengi wanajaribu kujoin hapa na iko full. So anya wakwanire unasonga tu kidogo and then from there you can come back later. Good. Haya.
ngayari tware goikera twaikire ga igase stagali ninje lakini yeso mbwate sinunde manyento ngokwana hai tware gochake Evans Monte mari tuko ka bono nyamoro rende mbura rende bono mwanyorire ebantu ga bono rende kore kaningo togenderete show kore kaningo bono motatebe koro musangirikano amari nenkoro yaino motatebe icha monte tanturagi aya mama tochibona tondange tata tondange limokeira mama akoro kumalisera muragwa tata njasuni omali omwana one Griffin Ryan nakorire gwikirabo kaitwenge kwenda next mukere omachugu magenche araria omachoge borabo banta bali abarabu guna nanje ano omachoge yo borabo alfa machoge chache county ya Nekisi county kenyoro turatatebi gaki constituency gwakwanire ekenyoro ngoru nyagenge abo sabina ali sumwe sabina na ali nyagenge ni ano munyagenge yora nyagenge yani nyagenkes anto Okay. semedi amagenche no tokurukuru natusomete muteribe primary chiskuru kira kine kinyingi antu bamuteribe primary muteribe secondary monianku mukopuni ngo basaluteri high five aire nereye nabondiga inje byo kandi bunandiga sai alafu ni ibwate emanu umuto bwata abukatu kumete kurarore n'omuguka ogo nogora esuguma ali nobu enyama ensu nabo gochora emestari lakini koroche nasi narobwate kasoro tochi chasing'ente mwanaume ni mufuko mwanaume ni pesa pali zenu lakini asante Selina. Haya, tangazo hiyo. Boniface Moimbo, kaka nimejita mkutano na roho yangu, but wacha ningoje nione CV za wote. CV kyote getaye tata ama somo tu ateba tari determinant. Kei tata. Ikieni nakyo netabi. Ona rende ngakina ndi kyote get. Masasara akomeka meka. Boniface Moimbo. CV ne ya otu wenta korora, wesine isane application. Kei. Oye renta to yako revetting. Haya. Tuikira se Sophie. Inche ngurusi Maria tane Sophie kwambuka. Frangi karatiga ayabono komoria maiso Mwana garo ndo kura somanyo kwana. kende. Aya turase Sophie ndirigo tuma mondo. Okay. Maria tane Sophie kwambuka. Tato mitakoro kupa urulina. Ende ngena kwenda uchi. Ekenyoro kya ongereki. Oh, kenyoro kiane Nyamari Vasconge. Ward. Seiton Skonge. Ward ne omarani. Sub county. Ward ya Linsensi. Useri yoma. Ward Linsensi. Alinsensi kitutu cha Chenot constituency. Ano mondo chini. Ndo chabu wankonye. Tuno abantu bachimi nonaye. Haya. Alafu ngasoma primary. Ngasoma Lyomo Academy. Ngacha Lyomo Academy na some na beto mwalimu Lyomo Academy by the way. Ndi kwa bete mwaka ki. Na some Lyomo Academy. That was ndiona beto mwalimu wa 2012. Think so. Kwenye kwa rura. Na reto 2011. Okay, ngasoma Godbell Secondary. Ngakore Kanunda. Kanundere kisi kajabunya matara ali. Lyomo Academy 2011. 2010. 2010. Kasoma Godbell Secondary. Kakulira Kanunda. Kanunda nere kuchitaoni ali nyamataro gati ali gemba. Nyama yo chimpirio ma. Abo. Okay, naende kinar kwenda uchi. Haya. Ndoje Frank Mirina tukuletea maisha kweli kweli. Okay.
nje tindi people lakini tinda takakoligi kingo ja kubwe tangazo ni nche mbatege lakini rende bo ni gambi yandi ninkibikande bas Frank kwegure gisa na watwari gukura igo twakorera baya toikira ase ng'oyo Rose Ruth eni Okay, mbia muri mwesi 90. mbia tore Okay. Erieta ni kwa happiness. Kapina. Mora. Mkere kebirigo nyamira. Kenyoro nyamonyo. Kendo kinaende tinkumanya bintu bindi school nyakiminja primary school and secondary school nyakiminja ra bwana was very kiminja ya school yingi ya sana ya kitekebo kipaite we asiye terimera konyo ekembo kabokira rombia gokora ya wande keminja naka yare kurmaga yasarigetera kino mwe tutasaririe tatukumanya buna gusenge sogonore gusingitiria ndore goika okwa numanya buna na kibone to dress yanga nje mama bumo mama bwabana nainde no musupati bw'omuntu Asirende kubono nabo muguchuri kuchiga mumanya naki nje no muntu orende people aya very good abo wakore abantu barabatanga matebe emyaka bona abuti nkomanyaro ino morarora emyaka ya nje emyaka ije ni bwa umuntu aba lakini ngose ngo ladies are always nko ladies are always 21 years old banya gotageta kumanya emyaka y'omuntu rigereria omuntu ekini buyo emyaka nirenga bwate abanje ngo ladies are always 21 years old ande para barabakera kini stress yabakorire konyora omuntu ari omonene okorwa omwana omoke kwaranga n'omonene arasare singinje ye stress omuntu naro kurangira biya obwate 60 years bona bunanchega nyebeke bona bunanchega pira kobeka pira komenta na pira kurusia mwa 33 years very good kwa vera confident wakwane so yanga girende toko tokangari igoro bachakire ku protest ganga matebe miaka ona nchitimanye tebanga oyo tagete miaka yane na bago cheni box yane mate audio te tokora application bas wote we good very good no kaka mbona wasemi penye wako kai mbali bate bambate to disclose but if you want to tell us it's no problem you can always tell us inga yule na bagote ba generally ngande Nairobi bagote ba generally sawa iko onde Nairobi ngong haya good Rose yarende Rose is one Rose Ruth okay injira kire inkenyande ayo mochio Karen okay good haya Montanara Kalista nangwa bwata very urgent message ire yarenge Akiusa nkuba kwa nare mura tete kwa nengende chise chine chugo sibi ya mama kati chuko beresho haya kama neta ikaya mo ngora nena Leonida nije next year sorry Leonida karibu akina batakire marogobe ngiya kwa ile bye asante go mwegure rende mwaka ngi miaka moko bisa mono mwate barende na
nabora anyore ao njina bade mapema mbuya ao lenda ao. Leonida hataki kuongea. Wacha niongee. Leonida naongea. Leonida, umemute mic. Leonida, umemute mic. Haya. Okay. Niaje nyinyi wote? Tuko salama. Mimi ni amalieta yangu ku Leonida Bitengo Nyabuto. I come from Nyamira County. Nyasiongo location. Nyasiongo Gisima sublocation. Asige village. Nilisoma St. Andrews Kawa Girls. Nikatoka nikaenda Nyabururu Girls High School Form 1 and Form 2. Nilimaliza class 8 2008. Nikatoka nikaenda Nyabururu. That's Nyabururu Form 1 Form 2. Nikatoka 2011 huko nikaenda Omobera Girls. Nikamaliza 2013. Alafu nikamalizia Kisii National Polytechnic. Nini tena sijasema? I am a mother of 2 kids, a boy and a girl. Na I'm 30 years, currently in Saudi Arabia, Abha Hamis Musheikh Street 31. Aradia. Abha Hamis Musheikh Street 31. Musheikh. Sawa, tuegure. Kai. Nimemaliza. Nini tena sijasema? Niko single. I'm not searching. Kai, awanya muri gusakira enda machumara nakonya kalende. Haya, pia mono. Mwenye ataingia inbox aingie, but as for now niko comfortable, niko sawa. Yeah. Haya, mwenye anajaribu try your luck. Good. Tuwa comment munaudie. Haya, tuijes Judith ka. Haya. Kuba kwani mbiamodo. Mbiamono. Ogo ndebuna wachaka. Ikiagere bintu binde chimai. Ogo totebi nga kyukurukwa amalieta ane onsipi. Nchengoro ku Judith Nyanduko mbanda ntata. Ninde married mbakona koro Roland Mugo tari mugusi. Mbwata abana batatu abambura babere mwisiko yono. Emyaka nabondigere 60. Kwabere kolera. Nande kwabona. Inkangai, inka buiborungai. Inka seito bomwanda. Angena tuneka. Alafu bomwanda suneka. Inkambu mwanda nase bangena sunika asu mondoramanye. Geibo nchari constituency Nabora anyora timmight. Good, very good. Haya. Yo bere kolera na bara atware kende boye. Bono rende otuigure. Kaka leo nda lakini ngote yali sawa magukura yane okurukunyambe kyukwagura by the way. Ingo. Leo ni daga wisate wana nerogera naja mugulise namaite omongi no magukura yana akurukunyambe by the way. Haya, Leonida kujeni. Leonida mahali huko kujeni. Leonida so usitoke. Wewe kaa hapo na mtafuta. Leonida kujeni. Haya, adu comment ya bago nseki. Leonida.
Ni saidi barabumba ndiko za show bamanyikana. Ngie kiwana. Leonida ndio huyo. Haya, amekuwa amejileta. Vipi? Ai Leonida. Kesima. Nome tumongi nolio kurukunyambe kiomo mukibaru kwagura. Kitima tinje bantu sijawahi tembea tafadhali my dear. Juu mostly sikuangi home. Aiwa. Tunakaa town for now. So huko sijui watu. Naka nomu maide baido akwagura lakini nomo watu. Maybe niulize madhe anaweza kuwa anajua. Nitauliza mama alafu nitakushtua inbox. Unajua tu. Sawa. Haya. Tuikira ase Penny Christopher. Penny ando kwa mwana na andi kwanza. Penny karunga Yeah, of course, I know mwana karoro to school was on 2013. Usiwaita mtoto. Asende no mwana. Omonto de class 2013 no mwana atambe kai. Aja sobo be. Agobu yano bwororo. Mimi ndo next. Mimi. Lakini nawe kunyari sana. Haya. Totrebe gazo ruete. Tigana tata mana UK. Okay. Kalista irangora. Ayabano meto kuja kuana kusieki kuchisi. Kalista irangora ngwa kembuna. Mukora mwali wangu andale ngo chialia chiko sibyo se nikiateba. Aya, tigabe kama ngana MS. Weka bana. Mimi nimekuja nikaribishe wageni. Nimeona Osongo Junior, nimeona wageni wengi. Karibu WhatsApp group. Welcome. Join us. Soko bikaranga bya karangika. Onya gukwa na gaiga show, just come to WhatsApp group. Onya tere bisikisa. Tororo rabange. Elizabeth Nwarabu. Aya, ona tigange. It's my time. Aya, mwana minto na kiona. Waire abu my Mchenkoro kwa Kalista Kenyanya. Mwani wetu Kalista Kenyanya Mogunde is my father's name. Siocha is my husband's name. Wycliffe Siocha, my husband's name. Yeah. Kwangu kwingine kwa Afrika ukurugwire musaja. Kwangu ni Nyamira County. Lakini nyumbani ni Kisii County. South Mugrango constituency. Yeah. Ugucha South District. Nyamarambe Division. Mugrango Ugucha South location. Bogetenga sub location. Nyaramba village. Bantu bamindo. Aya. Bono nabatebi enkayane yakaberere Kemera Nyamira County. Imbo bono. Lakini rendo gokoyu nga state nakogokiri. Bitengembiro. Oyo kunge bitengembiro. Ngatuli buyengo. Okay. Nasomete Ekerubo CCF. Arietago primary. Itiero Girls Secondary. Naonkoreta kuru. MKU University. Mwaka kibakubuli. Mwaka nkorete. Mwaka nkorete kinaki mbori mbairanire. Class 8 na form 4.
John Mbeta come kwa screen. John Mbeta batebanga no mwana osobo. John Mbeta, please, wherever you are, link into this comment. Kujeni kwa screen. John Mbeta, kujeni kwa screen. Aya, let's proceed. Form 4 nakorete 2013 ngakora. Graduation yane nakorete 2017. 2017 nari nakorete graduation. Nkanywamu Beka matangazo nte sivingi ma. Nganywamu 2018. 2018 nari nanyometu. I was blessed with one kid. Nindengere tukoreto yokabere. God willing. Lakini rende nateba. Sponyo onye kuigwete ngana ko gokire. Aye ninchu gala ifu kwat. Ako pokora na kitogo sote mangana ayo. Mega yate. Aya. Nkinaiba. Ngai current yore. Abuyaya. Oyo igwete ngana mo gokire achambori. Tindo kwa na. Aya. Nkinaende neba. Eric yo mwana uminto nakororire tata swali okatata tata nakororire. Wale mnatuma namba kwa comments. Just a minute. Bali mo tumachi namba comment mube ku WhatsApp group. After the show we cannot retrieve these comments. Okay, ngotika chiro lakini it will take us time. What you do inamba nere wetana na nsabu ya siongoro kire okurnaga chagete show inamba nere weta nsabu 07 00 16 94 44. You text me that number wetra WhatsApp ontebi hi naitwa so and so mbeka se group na enje naongo kobeka onye gwasokire gukwa negala bwa se show basi ali mayaga ali no chinkwana no chikoigekwa ali bona nabo gutwara freedom yo gukwana buno tagete onye gutagete namba je gisigise gia kwanira iga men of them here no bale group baba veniga baba chacha Kristova no nya baru Penny na rueto lakini namba yenu ere kugutaka nabo kwa yanje nye bwate baba ka lista namba zao ziko pale bonsi pia bakwanire ga namba zao ziko kwa WhatsApp group so nye kuwetenga nana ke yana utemna today atoro lady is 21 years old nyina omanyete igo No cheno monto mogotu njema itenga ladies are always 21 aya no okay maitwarengi kwenye tuigira wakore sabato wakore chenye nimesha nginyori ateba neba kande singa ukwan na inje ngoro wakore mama mwana aya vero tato chaka introduction buya ya yo mwana ngotebe iri tari ya singa cyabandi bagoteba yes mwana proceed penia mwana by the way nje mama mwabo alia mabanema ndeba aya ara ukomenya ko musangerekano kianda mwali baba beni kara vumilia kidogo misi abana mbamo nyamosi nakuja kwako misi abana mbamo tabana ni otama ngaginjulenda misi ngayaga ndo ujo nende ya abana mbamo tabana ni ausendo miri bali kurwanira bakura sana aya tujibana lega masakara ya mesa mishi naye Viande. Amarieta ne gongoro premiere. Ondie. Seto nyanda. Usamare nchoro. Nyandaro ya kibiri kumashobere. Enchoro ya Nyamira. Mbwate miaka 37, mbwate mwana yomo. Karatiga, enchoro ya Nyamira.
enchore riye. Enchore nyamire mbwate gusere. miaka 37 mbwate mwana oyomo tuakiyange Ntoko igwete tunakusikia. Network yangire. Haya, Nyaimos. Meno wa irtiko yana kuevanga na network. Kamba kwani wairabia. Diamono. Unai kari sabana moni ya wete igahos na yugo. Hmm? Kari sabana ya so gata. moni wete Kana yugo na gata. Kemera. Kemero so no se. Erate aba. asa karayo ane na chabe borie network ikale Na mo na so kare to mumro se ito wano na chiko kumya. Obe, ngai Kalista njua. Kalista njua. moni wete Kalista njua, Kalista ngai Kalista, nitafutie Kalista kuja hapa. Kalista. Woso jira korosi gento kende. Kalista. Natafuta Kalista. Kalista where you are please kuja kwa screen. Haya. Let's proceed. Okay, njengoro kwa Abraham Nyaimo ngange mira. Kitutu masaba sakor kunyange na umbeta. Moni wete. Okwa na bagi skuru bana so samete. Kuno samete nyaga change primary kursta. Kuru na sariba 8. Yalenga arana tingo nyara mwaka kinjaga te nasa lakini ngakora 26 primary. From 26 to 2010 ngenda Ikonge secondary. Ane ngara na back menene CDA from form 3 2011 to 2012. Then ngakora from 2013 ngajoin college Kabete. I did my electrical engineering. Deep. Taraji gokora. Kala tigara masomo njira. Ane ngaende sabari ngao. Move to another country, ascend one. Yeah. You okay. I'm married, but I want to. Yeah. Ngai Kalista agenda. I think Kalista angekuja hapa, mngejuana vizuri. Ai, show ikae ya singles and mingo. Naona huku soulmate wanakamu wa supu. Hai. Mura. Ujira kwa mwana wali. Ndamora, lakini kago jagango maleta ande. Akikuja na mleta. Haya. Lero no kumanyana hinde mwigora maiso. Manyete to kumanya. To kumanya my friend. Mapema mbia, manyete mapema mbia. Chiba sichali taya my friend chiko takuwachi. Oyo chire. Oyo. Kalista. Yes. Wairire bia. Na kyo yonda ndata sioja. Sio cha mbiare. 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 Mukwani muthe Nyaimo mukwani of course sijui kama nanijua Nyaimo lina na gutumeka lakini ba maete nganeli ngao. Nanijua. Ai bona ngi atenti naye. Nitafute kwa atenti. Yango yayo mukwani le. Karatiga, Kalista no maete Nyaimo siningo. Nimo maete. Au mnajuana? Yeye anijui lakini mimi namjua. Na kyo maete kara kwa nangu na kyo maete ndio tingo manete. Ya kaki ntoru kwa ntoru atamage na kaki. Na mbege wetabu. Ya na mbege wetabu text kaka. Weka mangane mesa kitata. Iwono na intutu bamanyana baranyana baire beto mokale. Bana baranyone na njumu subati umino na sogete seino. Bona ngoma tintu ntoko mwamba bali ese tu angomire. Tiatu bitana bile geti. Haya. Ningo maena komante through cliff. Ako tebe. Nantebe tichango chia yechons pia kangoro those photos but you are not there kerana chete. So I know you. Esure ininye maite, I know the name. Yeah. Okay, that's nice. Mungkwani ni mtei mbia na inje ngora mora mtandao. Sijui yako wapi.
Tima ijasi but as I see. Alright. Aibona text kaka nko koreta rasende. I think For more kaka information. tuba jina ndane kaka. Niko nayo. I call you. Yeah, niko nayo. Wow. Okay. Thank you so much. Rogers. Ati ngaki? Kore tu skuru bara takira mko igore mko kumiada. Rogers matoka niko ndani sana. Today I will declare myself. Injue screen your declaration iga. Arora go seno konye ke birangere. Mapema muyagere kenda bona ende kwa genda kare nyoni chiroje. Toka ndege sunde kwa rutera chibanji. Maya ndomaroge ke byange saka kwa ruteroro bako ngambu atere mwagenda guchimoino mwasira mwaji koligi kugo ngaibono nyare bachi. Wah, mwali kumwabora kumbe mwachiete igoro. Haya. Tocha sepeni Kristova. Tokwenda gutirumbuka iga. Tokora gocha. Okay, go kwanu boyere buya. Ya mano. Okay. Chamareta ankoro ku Benedicta Nyomenda. Seitere akadista kirigo. Seitere ari South Mogirango, chisama chaikoba. Gokonyora kiana no motabarinde. Yeah, class primary school na somete school ko Kutabaka Boys. Ngakora 208. Kandes igofani no iwete 208 oro seirenga kiraigo. Ankor bange. Yeah. A primary. Yeah, korwa bwe secondary nkanda Nyabigena, dere korwa St. Joseph's 2012. Feni gono iwete. Primary kwa renge 2012. Tiganda kubanga. Nari nkora te form 4. Nanda nikeka. Ingi nanda. Ngayo people ba ngai bale. Oh, okay. Ninde people na bere people kwa 2018. Nkaya ne akabere gotoka Nyaribari, I don't know, Nyaribari chache, Nyaribari masaba timeti go chiari go chimusa nyandu sikegati. Aongo guchisa mecha. Osenga go chiari, I think Nyaribari chache. Yeah, Nyaribari chache currently in America koru 2013 ekaro yo igo koru kunere feni ale class yo sonate. Jana ikira America already. Igo na kinate ngano mwana asende. Yeah, nara yo kaigo. Tindi bichuchu lakini nimbe bichuchu bwango. So, yeah. Kai, kyoga nyete koru 2018. Alato kora aligi none bingombora abaiboli rose ntwabagira ngo mate bugo iko oruo bangombe igana libako igubya. Bosa igo ya. Ba minto oikore tate mesikinta kana ni sato. Boika. Kwani wana gyandora are bana. Johnny Mbeta. Tena omwana ominto kwetu. Wana ingi utago chire screen rende omanya omwana omino. Ngakibona uri ga Johnny naye bana osoka. Ukiona kuna mtu hapa unajua, just come kwa screen, we give you time muongee. Manyara Jared, naona wasupu kweli. Can I find somebody to mingle with? Abange bara boka injua group nera ali ku WhatsApp. Just come there. Utapata wote nande. Ominyoke go janga wasiru kwana bako goko irama ino. Oh no. Samson Mutio, sasa mwenye anataka mpenzi na leo kikisi akuwe tu mtazamaji. Hapana, tutakuunganisha muongee Kiswahili. Wewe kama unataka kamutu kuja kwa screen, linki ndio hiyo. Kuja sema ndio hiyo. Linki ndio hiyo. Kuja hapa sema mimi sisikii Kikisi lakini iko sura nimeona hapo imenipendeza, anaitwa fulani fulani, tumlete hapa.
ababanda abaeni kuruoro akitubaire getimu ra kumupira onalinde kumura beke golio toiriat good. Nasema hivi, wacha nimuongeleshe kwa Kiswahili, anasema elewi. Nasema hivi kwa wala hawaelewi Kikisii, nimesema hivi, iwapo wewe ni mwanaume na umependezwa na mrembo hapa, kuja kwa screen tuwape nafasi muongee, nitoe watu wote, mubaki wawili, mpige story, akiingia box sawa. Kama wewe ni mwanamke na iko mwanaume amekupendesha hapa, kama ni honest man, kuja kwa screen sema nimependezwa. Kama ni Osongo Junior, nataka huyo basi. Mimi kaka niko na machinery, namleta hapa within seconds. Pap, namweka kwa screen. Mnaongea. Good. Haya. Ngaitu kwenye tuigire. Umondo mindo kwani na watevire. Tunaingia kwa Osongo Junior. Unmute your mic Osongo, please. Unmute your mic please Osongo. Unmute your microphone Osongo. Your microphone you mute. Please unmute your mic. Oh, good. Haya. Twakoigure. Ono Marieta ne furu ngoro kweno kumugako Osongo. Nkagere Obogichora. West Mogirango constituency. Singonde kale green singonde. Chaka ngubia. Radga, tindaigwa. Sei nongai. Ngambo gichora bobembe. No mogichora. Njeno mogichora. Ontiko senya mira rende. Dominic Karuge Sunteime. Domi, toka kwa giza, tafuta mwangaza. Haya. Ngai wasomete primary. Primary no tanyore. Otanyore, ene riye. Ene riye. Neti yake ni kama imehang ama? Okay. Neti yake ni kama imehang kidogo. Toicha honest man. Marieta ngoro kweli ki ondavu amwama. Hapa tumwateva. Dominic toka kwa giza ndio nikulete hapa live kwa screen tafadhali. Tafuta mwangaza huko kwa giza mingi. Are you getting mongi wete? Mtoko iwete. Okay. Marieta tatale sekwa ndene ondavu amwama. Atakoro kwa David amwama rato mamoro kwa Esther Mora. Yeah. Asomete skule kwa gare primary, gare DP primary. Akorane skule ku Mochengo secondary, PH secondary yabo basi. Akubolie omwaka. Okay. Nabondo jaji 2011 2012. 2011 2012 primary. In form 4. 2016 2017 high school. Yeah. 2017 high school. Karatika 2017 high school. 2016 2017. Ndio korita high school. Yeah. Ndio jina abana muri lakini. No. Basi mbiro bimukrako. Mukarata bwa baisia bamuraso maga. Yeah, because actually Intina Kote class 8 2011 2012. Akora form 4 2016 2017. The same school. 2018 Tika MKU. Roro na una so gete ko roro
network yanga usiki ntora kuigubia network yake imekataa. Network yao yangire akitoja Gokonya. Okay. Yabeire. Haya. Akiendelea kujipanga nekera network ya Yabere nitamrudisha hapa nimlete hapa. Okay. Vini tengeneza nini yako. Tengeneza kamera yako pamoja na microphone. Nitakuleta hapa. Kiramameli Zedek, nimekuona. Dominic Maina, asante sana. Leo wanaume wameniangusha, wanaume wamepiga mitini. Na mura wabai uvi wa naleta patanisho kamo kiyore mwata boli. Haya, taendere. Kainatigire kaka. Yaani network yanga pino no kukuntukweti. Nateba malita nkoro kweriki ondabu amwama. Tata akoro ku David amwama rando. Mama akoro kwesta mura amwama. Ekenyoro kwende division yane koro ku Nyamarambe division, ikorosa location, Mogisi village, e county ya Nkisi. Bosoro mubunge. Yeah. Eskuru somete koro ku Igare primary, DP primary 2011-2012. Secondary 2016-2017. Yeah. Korugabu 2018 Mount Kenya University Thika. Kasokera ninga mago cha America iga. Kene kira na ebire kurumanda. Aye familia aye kutoka wana jinsi chike sikisa kia wanga igere. What? Ye family nere complicated ya keigo. Yeah. Tingo nyara gukwana actually because honest man na bakubwata magana rasa man. But bapi no. Aje goja kando. Ulira atakubwati honest man abakumubwati. Ya akumubwati kwenye karoche miaka ya ekere igatubuye iga 23 to 27 taenda beyond that. Gatiga. Maana gotoma haya Mokono mura hata bandugu yangu nakufahamu sana. Mokono kuja kwa screen tafadhali. Kama unamfahamu tunaomba tafadhali. Kuja kwa screen. Acha nikutumie link. Acha nimtumie link. Ndio hiyo. Mokono link ndio hiyo. Kama unataka kuja kwa screen mjuane na ndugu yetu hapa. Mokono. Okay, nambara wako Mokono. Salomo Nyuoki. Eriki Mogisi location ayabona nakomanyire. Simukuje kwa screen tafadhali, simukuje. Mujo goteba. Salomo goteba. Salomo roli. Aguru Salomo Nyuoki. Mareta ngoga. Agoteba nakubwati ayabona igani box. Nakuri. Tiako bichoke. Haya. So Mokono nimetuma linki kwa comments. Please kujeni kwa hiyo nini. Na wana vacancy niane neke maene. Tigache. Naenda huyo. Kuna jamaa hapa anasema anaitwa Samson Mutio. Huyu haelewi Kikisii lakini anasema this show is more than entertaining. I'm enjoying the show. Na kuna mrembo nilikuwa nimeona ameepa. Ni nani huyo? Wewe sema jina tutamleta hapa. Just say kwa comment nimeona fulani na useme jina lake. Tutamtafuta. Tumeleta mpaka hapa. Na ukitaka tukupatie basi utajileta kwa screen wewe mwenyewe ujitetee. Sisi hatutakutetea, ni wewe mwenyewe. Nangoja Salomo Nyuoki, ninangoja nani huyu? Ngoja na ndoteba. Salomo Nyuoki na Mokono. I'm waiting you here.
Kuja Salome, kujeni hapa. So kaeni hapo mstoke dakika moja. There's something I'm doing here. Ayeriki. Owagotebia abantu ng'ana etogocha kogorera esuti yenyangi gaki December ng'aki bono kwaba naye onya kobeka amang'ana kombo gaki Nere complicated. bateire ndi bache WhatsApp group tonya gukaranga amang'ana obono. Let Okay, them join nateba if somebody wants to kombwati tigache muino gali tomela Linki ndio hiyo. Salome, nimetuma linki. Hiyo linki unauliza ndio hiyo. Please, nimetuma. Solo Roni. I like Elizabeth Isaboke. Aya, yasao monguru tata omanyene tirimu kaguruguru. Si ukuje basi. Solo Roni, kuja kwa screen tafadhali, nimetuma link. Who is this here? Felista Siomali, sipati mtu kwa home, pole. Leta abantu bamino gocha. Meta abantu bande bakurangirani. Ayabona koranga turarangiri bamino. We received some 500 shillings here. Nataka ni, who is this? Yeah, kuna 500 shillings zimefika hapa. Acha niangalie jina ni nani. Anaitwa Eric Mochoge. Eric Mochoge sent us 500 shillings. God bless you. And kwa wale mnataka kututumia pesa, okay, let me explain like this. Kaka Sungura, we are buying studio equipments, a good camera, good microphone, na live view. So hizo zote zina cost 380,000. That's our target, 380,000. Out of the 380,000, we have raised 181,649. That is the cash we have. The balance we have is 198,351. That's the current balance we have. If you want to support us willingly from your heart, unajua nabora atebenga esho yenkongo kire esho yenkongo somire binte binge esho yenkongo entertainire, you feel like you want to support us. Naboko tutumire getoro kiao wetere mpesa wezevaya wave. Enamba nere mbege tabwero leka ina abwere 0700169444 0700169444. You can send your 1,000, you can send your 2,000, 10,000, you can send your 100,000. I want to recognize abantu batu supportiri gaiga unabono tingonya emora abange. I cannot recognize all of you, but ndate ko recognize ki challenge. A challenge in community, a challenge omuntu agochobeka 30,000 for example. Whatever nimba 30,000 cash money ochitome mpesa. Whatever nteke tamashabiki ansindikise chibesi cyane chike 50,000. Actually we do that. Twago sindikisa tuike gori yao chibesi cyariku on your name. Unabono ntubwate Anita challenge raised 82,100 within 24 hours. Akaraise 82,100. Chibesi chiri kiranda her name. Last week ntwabwate challenge ya Magi alipeana 10,000. Akateba members ba moment another 10,000, but we tried chigaika 18,000. So a challenge ya Magi ni 18,000. Yeah. Now you got to this coming on 15th. Actually, you have 3 days to go. Ntubwate challenge yende ya one of our fan from US. Tutakuwa tunawatangazia hapa. Kera bekire bintu bya masakara ya tayari. So tarehe 15 tuko na challenge nyingine. So guys, please tunaomba support us tumalize igoli ya 198 211 hao 198,000. Thank you so much. Wale mnatulipia bundles, wale mnatulipia internet, wale mnatulipia software, balimogo gorecha kaka shunguru nyakunywe karale gae ona basesu pole. God bless you so much. Mungu abariki. Meta abantu bande mogo chaga mwenjoy esho lakini toma itinga abantu mbale kurumayaga ga omogongo ga maega. Babwate show yiga bamba to bamba. Ba make sure nga show iko sawa na kila siku inakuja live. There are people who have stood with this show kutoka Chagete na God bless you and they are still on.
Sitaki kuwataja majina but mnajijua. Mungu abariki sana. So ntupate WhatsApp group, if you want to join, you text me via inbox, alafu nitakuongeza. 36 minutes past our usual time. Otubwate chitekange gotukole. Omugetutu, nara ukuruka mugetutu. Mugetutu, your screen is blank, so tengeneza kamera yako na nini. Ngoyoga. Kerema Melizedek kuja kwa meta ndombara bako tebe, lakini nimewapatia link lakini hawataki kukuja. I've given you the link. Link ndio hiyo. Just click that link, itakupatia directions za kujoin studio. Alafu ukuje. Okay. Honest man, ulikuwa umemaliza? Nako ranchi kusiku introduce. Wate abo yotagete abeke amatangazo kwenye inbox. Nere turerese na mange ntoko kwa na public. Abantu ba Facebook murashare video yani. Ni sawa tu na monja ete. Watu wa Facebook amujashare video yangu please. Sawa tu, madharau ndogo ndogo ni sawa tu. Nilikuwa nataka comment jira 128. Tulikuwa tunataka hizo shares 128 shares tafadhali. Wale mnatazama kwa Facebook, enda kwa share button. Mko wengi sana. Nikiangalia hapa kwa show, kimura baadaye mko wengi. You are so many. Even YouTube. Haya. Mugetutu wangira kwa rasia kamera. Nilikuwa nataka ndombara anatagete. Kuna watu nilikuwa nataka hapo wakuje baada ya mama eteriki. Tumanye tibakire muteme wamepiga mitini. Staga alinki otagete njuba na wase kamera wangu. Sasa Salome huyu nakutumia linki uone, lakini Salome nakutumia linki kwa 20. Salome linki ndio kwa comments please. Nimekutumia linki sijui 20. Honest man simu yako iko na echo. Ni wewe tu. Okay. Kana niruhusi ngochande buya. Tikandusi ngochande buya. Sawa okole bwango bono because antombara abagotagete. Naruro nikinkoruga kinandi asa. Akibona abagoteba mbaro tie linki gose akibona ngokora. Kuna watu wanasema ati hawaoni linki na ni linki nimetuma. Fani simba no wakore kuruga. Haya. Linki nimetuma tafadhali. Linki ndio kwa comment. Wacha nirudie tena. If you want to join, enda kwa comments utapata link hapo please. Kuna link kwa comments. Haya. Yes. Fani si karibu bwana. Ngakikitengera. Beka anga matangazo. Matangazo yake mara kubeka. Naja urwake, naja nasko. Naja nasko ake. Family ya Kisi Hot TV yabuchire. Ekara yabuchire bano bantu bande ndoma iti sturuwete. So tukaamua leo tujuane. One otabe maleta onspiane. You have 4 names. Munda bando tuara maleta 4. Talia tato. Abere. Ya talia tato 4. Aya, kurwabo. Then from there, kerwa tabira marieta o 4. Otatebie ekenyorokiao a ward na constituency ne county. Aya. Kukora kurwabo otatebia so wasomete primary na secondary na mwaka ki. Kukora kurwabo otatebia ne miaka ere ngobwate. Kukora otatebia gose no people. Kurwabo ntomanye gukwalao ando kare bintu bindi. Chaka bana. Mangana ina makong. Amomopa. Kirende. Tochi bana. Njebona ndo chika fanis na bakoro ko fanis kerubo. Oyibo morwa.
seito iri kitutu masaba sakuru kugachuba miriri sa application revision ewardinga chuba nyabigega primary kanda Kibirichi secondary school mwaka kioyu wakati class 8 uiko kwane kai 26 26 yeah. And then from there ngajoin Kibirichi secondary school Kibirichi nguwa abantu bawatange Kibirichi eke inamaanisha nini? Tumanyete, mimi nasikia watu wakisema hivyo, sijui ni matusi ama ni nini. Kibirichi Kina matusi na kaiguru na mbabo mintaka tusi ngane Kibirichi gosi simaiti yakongere haya twaendelea bwana. Kibirichi secondary Kurwabo I'm currently in Nairobi kwanza Machakos County ndi Okay, kwani ulitoka Kitengela? Kitengela Kitengela irare kuchika so rapidi okay yeah but simba amina haya endera I'm single and I'm not searching bakobori ngoyo kobori bono montara wonge miaka ere nkobwate chikome ndinja ngosoma miaka ero nara nimekula chumvi sana chumvi ulieta masakara alenga chumvi ndita masakara mangi uyo komanyana bako manya uise kotemti nakorite set book nasomete utengano nabo montako manya yuno muntu miaka ki 1991 utengano hata mimi nilisoma utengano okay nanje utengano nasomete by the way hata mimi nilisoma utengano high school ayo na botora beka goria kama utengano ndio nilifanya kama set book what utengano mayai waziri wa maradhi watu wa kwanza walifanya 209 okay igo mundu nabakumanyira abo korwabo mundu nabakumanyira abo haya good honest man kwamanyire haya igo kwamanyire haya makokoti nara Dato umuntu narabu kunyota me nde tuko chisobora bwira atene yakeli yako ketene nyor tuko sengo so ende wana wangi unike muone baba kwabo mwale aisabeti mana wacho ona bora liwa kanyoro monto ma bone kwagwira kose kingwere mura awar muntu narabu kusoro ndoto molete setendi agotemba buna tukineke aisabeti kalia kutomatere etendi acho gotoa ebintu getebitu bagokoro arafu na mada norateba na maitira nchiri kumurigyo mbulire baba mada bonare gusore mada ngoma no link usene haro yibona ale lingitinga mu maiti
Watu wa Facebook na YouTube na inu share show. Make sure umeshare hii show. Niona watu wananiwatch hapa wengi sana. Tianda mbali ngatobata YouTube. YouTube tuko na watu 48, Facebook tuko na watu 17. In total those are 65. So make sure you share hizo video short. Zote si short. Ai baba lero jasa wana ngoja. Kara kiro maganara. Aja kingaki. Namagan. Ngakirende kwarore kana uso mbono ngaki. Ndokoro jibuya. Enda ile sekwandole. Haya. Veni kota tebi alengieke yaka amura wasambire beti wasalie kieni yangu chake era beke introduction ya ega Tenkoro kujaki yo mukwa seito tauni ranga no gembo Tenkoro sakor kevere kevere ogembo no boiburu that's the nearby town Eskuru nasomete kevere tena materera nasomete kevere primary ngaenda St. Clement 2 years ngaira nangachanga korera kevere primary secondary oyu mwaka ki 29 29 nalinkorete form 4 what next Ai kero wakwanda bono gotenge miakere ngobwate miaka December nimbwate birthday tarehe ito kuyeweka life Otonyori mapema alingotani 30 years okay otonyori mapema esho tebe chamba inyori okay mulimo makoria mandazi I'm single but I'm not searching I'm engaged nyangi ndiye kale nyangi naende kai siwate abege sikisangero nyangi tekoba ojiru teroro bako pataka mueste haya tunaombea mazuri poa we wish you the best haya honest man nate banga kebera abuna imanyete ngakyo manyete mute tikurende ya microphone mochanda kegatigana araru ya igwe inko bakira ningo swandi haya sawa kale ni mogaka leo ni kujuana na kusema uko na miaka ngapi kitata nchuga totenga mapema mbuya bosomia bana chibe cyari taya masikani tari gojaba bono mapema mbuya nchuga bwangu Dolphin nyang'au etopic nereri etopic naye bweko monyene ng'akiukurukwa ng'ayokorwa ng'ayosomete mwaka ki andi miaka nere ngobwate nere topic Jackie anajiita nani huyo hii comment imeenda wapi Jacqueline jirani from Getuki Getuki ng'aya timete ng'okwana kuri Getuki I don't know sijui ngoja naendega kidogo tu kujeni abamo kuna kwa protest ya kujeni kwa show iko backstage kwa empty kuja haya oyo Job karibu sana Job ngaki
Ngakiboirete. Aiga boirere buya. Hello. Ndiye tore Yes, kabisa. tunakupata. Nje na tamanye. Yeah. Aiga mbiya tore. Nje ngoro ku job. Yes, job. Ku job gichana. Nkanya koe. Nkanya koe ngurwa. But currently tinjonka nde Qatar. Abambona nasoire ntaramanya mujadano uri ogendrete. Aya. Umujadara noro yo buno gukwana ego inoro umujadara. Oyo. In fact buno gendrete gukwana noro umujadara egen tiyo ko tarata tebinga yo somete nande mwaka ki ko sinore people on abuno tarata tebyo. Tinakura. Okay, na Mukristo onde kanisa ane masagara PhD. Yes. District ya Kisii. Ayo ori kitutu chache. Masagara PhD kwa district ya Kisii. PhD. Nyaka mbwate masagara PhD. Miaka wadi nerenga. Ya Kisii. Miaka 20 mbwate. Ninyo mete. Kabisa. Ningole tena kwa sana kwa hati kai. Yes. Aya. Okay. Thank you. I will call it. Asante. Job obe nara okomanyete nga ibona wa karera na woche ngoyo nara okomanyete. Next ni unganisho ngobe kande ga unganisho next time mwantu banyara bachumba ga inuka gade gasoli obe ngokumpimura. Haya. Ndaro namura bagwe bagota kunoro memega. Kaka nimekaa kwa stage kaka sikuoni hauko kwa stage, stop protesting, you are not hauko kwa stage, sikuoni kabisa. Mtu mwenye naona kwa stage hapa ni Vanis Boyani, Honest Man, Mugetutu, kamera yako iko off. Emi Nyaps, nini kamera yako iko off. So sioni mtu mwingine hapa. Dolvin Nyang'au, Job kumbe ni wewe. Wanini kwali kuchomu manye. Toka kwa text. Get your mbongi. Next ni unganisho. Na unganisho naipanga. Ngojeni muone. I'm planning unganisho hapa one day. Okay. Oyo. Emi Nyaps. Ngaki. Biyandi nayo bateba. Aiga tore buya. Inche biyandi. Igongo bwatete kuri chinsemo kya doa. Bono marieta nenguru kwa Emi Emery Nyaboke Omae from Kisii County. Ngera ari nyingwa. Buno nyu. Menyingu ya Busonga. Menyingu ya Busongo. Skuru kyo somete? Asini primary ama secondary? Primary nasomete skuru kuruku. Primary nasomete skuru kuruku Menyingu Highway Academy. Ngachini secondary St. Augustine Otamba High School. Mwaka kioyo? St. Augustine Secondary School Unity Form 1 2006.
ngakora KCSE 2009. Yeah. Oyo ngoyo nara okubori miaka ere ngobwate. 30 years. Jackie Mukwa epukuja Salome oyo chira finally. Salome is finally here. Lakini network yako really low imehang. Salome net yako inakata. Worries. Haya, bakubori no the people. For now, no. Only I think the people. Onde nabe kama sakara. Onde still. No. Haya. Huyo ataviranga application hapana. Okay. Haya. Sarume na mage kuchinda butoko rangani wa sarume. Pronounce asteri ende yansi. Karibu sana. Ngori wata bomanyete. Obe. Mayanda taboka gochi. Mura. Ngakirendeke kale. Umoge tu kamera yako iko off, sijui mbona. Salomo muntu nale bale kumanyana nere. Ngori. Kuna mtu alikuwa anajuana na yeye hapa, alikuwa nani? Salomo ngori bona kwati kumanya. Nani unakimwamuro kama no honest man ama? Haya. Eric yuko wapi? Honest man was here, sio ameenda wapi? Honest man nadhani ametoka kwa highway vile alikuwa anasema. Honest man wherever you are tunakutafuta. Honest man kujeni, we are looking for you. Nagiosa kara. Ya every danjo ozegia otebanga ngatabuka go bago bakali gutabuka gocha. Honest man uko wapi before net ya Salome ianze kusumbua? Honest man alikuwa hapa, sio ameenda wapi tena? Maybe network. Nitafutie honest man, bali mode chi comment, nitafutie honest man mahali hapo. Akuja hapa saa Aya. Oyongoyo. Oya akoro kwa ncha niangalia hapa. Mobe tu akatebanga kirau ke giategete. Aya. Marekani atochi yesi. Jackie Mukwa. Jackie nimekutumia linki hapo, tafadhali kujeni. Jackie please. Eric umeenda wapi? Honest man, wewe umeenda wapi? I'm looking for you. Honest man, please, wherever you are, please come kwa show. Honest man, we have only around 2 minutes to go. Honest man. Meanwhile, Saruma kana kurwange CV yao ga. Amarieta ngoro ku Salome Onyoki. Sidere Ogembo. Yeah, nande gene ngere kinevire. Wasometa bakubuli. Okay. School primary nasometa sakuru ku Gitono primary school. Gitono. Mwaka kioyo. Primary 2009. 2009. Ndio ulifanya class 8. Then nika proceed kuruabu ngenda asa kuruku Nyamira secondary kuruku Mutagara. Ya ngasoma form 1 form 2 karuo ngenda sekuruku iende kuruku St Mary's Mongoris. Bwana naona akurete kuru. Yeah. Makuboli miaka ngobwata nara okuboli lieteli tindiro chibu. Ndio miaka. Umuntu karakundige nere aranga approximately. Timai tio baratebe ngaki. 25 giga. 26. Oya ni okolire 25 mbwate. Hi, ladies are always 21.
Kakika kanjino yo 1995. 1995 miaka irengeyo. Aya no mwana omorere. Omwana marere. 95 still still young. Aya. Bakubori ngaki abo asore abwese kero gukaranste nyombe yonse piga etuani nero. Etuani nero. Ntoro ikeranga ki ya tuoni. Bado time. Bado time. Very good. Emily ndiye kebu kuja kwa screen. Emily ndiye anasema ulisoma kwao. Oteyache Tomanyane. Ndio nataka akuje kwa screen mjuane. Ngai mwiro honest man bwana. Honest man ngai yake meteme gochi. Dolphin nyanga utengeneza kamera yako tafadhali. Honest man amenipata. Nani kuja kwa screen? Emily. Mishi kujeni kwa screen. Emily ngo. Anajiita Emily Ondieki. I think na tu asomete na ruguru kwa Emily Obari. Salama ulisoma kwetu gesona. Yaani mwaka kiwa akorete kurwa Mutagara. Motaya sina akorete motanya gamete Mongoris, St Mary's Mongoris. Ngona akorete. Boniface Moimbo. Oino mwana omorere gaki. Aya. Akina na aruliri mba oteba morere. Wa. Agora. Anyway. Atembira sako nyara. Abantu Honest inga yagenda esogori natete mo manye sogori akwa no gisyo ina ndo gisyo ini mo maete bugirango gari. Honest man wa kiremetem. Obasiro chimeteme. Timoro je sanda uchi. Sawa. Koko rende stage tu abande ribaga. Hakuna watu hapa, abantu baraba wewe kamera kira off na mimi siwezi weka mtu kamera ikiwa off. Okay. Kile kamera finally. Kike sigisa gari. Onjaye. Dolphin nyangao. Ngaki. Nayo to sumbuete si comment iga. Finally waigira. Ati tokombeka kamera kero. Di chico, di show. Wairire bija. Na YouTube watako. Na bako ni mwezi bano ko na pakwani kwanza. Wairire bija. Wairire. Jemba kwa tete koro. Uraria? Baharini. Baharini. Aliyesi katikati ga aliko chali Saudi Arabia. Saudi Arabia moko joro kama. Baharini. Aya. Weka anga mangana ya mesa. Ngo chagira. Elieta ndol venya ngau. Olyo tadi mante boyo ngotai. Ngani. Ara boikotebe. Asma. Njeno nyangau delete nyangau bonsote. Nandi kurau. Iranda araria. Iranda kitu tuchaje sauti. Kunyi wake ure nyangau uri ngomoteri. Nyangau yake toka. Obe. Wewe ni mtoto wake? I'm the second born. Nyangau yake tonto ye. Kaye gochikorara ye. I miss those songs. Wow. Nice to meet you. Na lenge fan ya kwangu sana. I was a great fan ya Nyangau yake tonto. Nero yobona. Haya, good. Yo somete. Ngochakira igoro tele. Ngarete class 8 kuru Iranda ngarete class 8 kuru Masaka Academy ngajoin St Catherine Iranda. 2017.
ngajone college Nyamira ikerubogietayi finally nonge naisire ku graduate korubaharini bono Okay, kerubogietayi nande baka ng'aki bono gwa connect iko 2018 ngakora college 2019 ngaja baharini bono gatingoreti korwaka status ninde engaged mundu tambuli miaka maisikume tarehe mu miaka nakibona besike mwatebe miaka ika they are always 21 I know bono rinde usenje na 18 inde nikebale aba 20 lakini aonye lakini gwakorete KCSE 2017 2017 aya no mwana omorere sana bono bakugisie miaka gao bamanye 2017 ni miaka emeke sana bakugiesire bamanye they will know 2017 that's around 20 ekarakorete 2017 we are in 2020 around 22 21 22 hapo ujaenda mbali 23 around there ujaenda mbali sana. Haya 23 basi enyangi ndiye kali yaki kuswata abantu ole engaged bano mbuya enyangi na butoboka enyangi tinarengereri lakini no turinere lakini tinarengereri lakini tinarengereri nyangi lakini no turamu oyi mutanzuru eche yataboishi. Haya ngiye kutabureri turamu yaani mnaishi pamoja good lakini bona igani igande ngai Salomaji naona honest money amefika, sijui Salome ameenda wapi. Salome where are you? Job neomi yage ingo job gichana yote job gichana job tasira kurwa, sijui ameenda wapi. By the way amepotea hapa, sijui ameenda wapi. neomi bona chijirani hao ni majirani wako? Bahrain muko wengi sana, you are so many from Bahrain, muko wengi sana from Bahrain. I don't know Bahrain inga Saudi, abantu ba Saudi na banki kubanonya kuri Bahrain wengi sana, hata mashabiki hapa ni wengi sana. Anyway, wow, nice to meet you guys. Honest man ikira but bono Salome tumetia saa ndagochi, nilikuwa nataka wajuane na yeye, so thank you very much guys. Team comment leo mnachekesha sana. Okay, good. By the way, we are 9 minutes late. It's 17 minutes past 11. So leo ilikuwa kujuana. Kwa wale ambao ni wageni, show yetu inakuanga daily saa 3 mpaka saa 5. Tuko hapa tukwane kigusi tomanyane asoruwe tukorura twamanyanire. So tomorrow tutakuwa na mijadala yetu ya kila rituko ilitoka twakwanira gase studio. Ntebe mbia mono asibali mwespi. By the way rero twabata mashabiki amange sana rero tumete gusaba abantu baganchete patanisho bana. You know, I'm trying to gauge manye minds ya bantu ngai banchete kwa ngai bantu banchete. Leo tumekuwa na mashabiki wengi than ever. So hey, yani bwana nindo ja saba bantu banchete. Nindo ja saba bantu barochiko. Patanisho. Aya, ma bicho bujiro begire yo bukunda kana bwana. So I'm happy guys. Gokonyora na baberega will be proud. Niche nyangi enombe gete suti, I'll be very proud. Yani ngotacha, I'll be very proud. So God bless you so much. Ati no ni dating yero manyanga ni scam.
Online dating ni Hapana, scam kuna yenye zaidi. inakuanga successful. Kuna zingine zinakuanga successful. Kwa watu wenye wako serious, 1% they become hata successful. 2%. A problem neri 1%. Okonyora. No, not 1%. The problem is Okonyora, for example, omuntu abwate contract ari gose te baharini gabo ore bwate contract ya 5 years. Na umeenda hapo, this is 2020, waachire 2020. That means ukitoka baharini, that's around the next 5 years. That is 2025, na this person who is dating anataka kuwa in the next 2 years. Yotoro jita huko kanya. Ana give up haraka. But eto kenga the two of you maybe atete konyoma within 2 years momerane within that momerane physically mocha engagement in physical. These things do succeed. Even the baby ko fail in between because okonyora people far. Nyoro mondare US about the contract ya miaka 10. Mwade tania kara yikire miaka 9. Etigarite mwaka imetigarite miaka 9. So all those years mtu hawezi ngoja. Okonyora orosire. So ekerere fast mukikutana it works. Most of the time which go fail because when people are very far from each other, that's when it fails. But for people who are very serious, it really works 100%. Yeah, sini kukutana physically unaona momerane umuntu akuburinga ise no muende kwenu mjuane nini yeah, na inaanza hivyo tu okonyora shida neli abange bare jokers. Anyway, honest man ngosie kande show Salomo akire meteni. Tikarabija. Sawa, asante, tumeshukuru sana na umekuwa kwa comment sana. Be here with us. Yes, karibu. Salome ngaiaji. Salome ako hapa, honest man. Salome ndiye alikuwa anakuhitaji but wakire metei me. Nacho chaga raifu. Ameongea. Kayate bakurusobo. Salome hebu kuja. Ayelo kwa nimempea 2 minutes ya kuja, asipokuja nafunga show. Salome kuja. Wachire. Simuoni hapa, sijamuona hata backstage yuko. Kayaenda gose. Acha awe goko kanya sana. Na nimetoka Evans Omonte, kaka utaweza ni connect na Kalista Siocha. Nione kama naweza change mind although sikuangi. Baya. Nieni kwenda sokoni asubuhi hapa. Wow. My friend. Kwisha maneno. Ndio wanobwate Kalista noleta. You wanna. Evans. Wewe. Evans kuja kwa show live. Link ndio hiyo. Ana moyo link. Moyo 2 minutes. Ataje this year kesho. Evans kuja live. Link ndio hiyo. Leonida. Kalista lero kwa wirire. Haya. Okay. Haya, wacha nimalize kusoma hiyo text vile anasema. Let me finish reading that text. Anasema kaka utaweza ni connect na Kalista Siocha nione kama naweza change mind. Although sikuangi na roho kwa long distance. Si mtaelewana? Mtumie fare kuja Kenya. Kwani kwa nini? Kuna kazi kubwa hapa. Aya. Na akanyiraje show bwangire gocha. Ama gosena royo tumie. Izi yo no montare kuruku. Gosena royo. Huyo ni nani Tinega? Who is this? Na akanyiraje show bwangire gocha. Ama huyo. Tinega bu kuja uso tukuone. Leta uso. Aya. Tinega. Nayo monte goseningo.
amemute mic. Nayo monte kosengo. No. Tindi Omonto. Okay. I thought ni wewe. Aya, karibu sana. Though mic yako iko na inajirudia. Aya, karibu sana. Be kama ngana wabona. Kera tukanyere tu monte kosena achega abo ile huyu ameogopa huyu. Ibona mwera sarome goti. Sarome bwangire wojesho ama sekondo chako na wite si comment bwangire wojesho. Haya. Okay. Omonte, anya wasiri wacha live ubeke mstari. Tuma namba yako kwa hiyo namba iko hapo WhatsApp, ndio inapita hapo chini. Namba yako ya WhatsApp ndio hiyo. Wale watu Saroma gali WhatsApp na Gokonyora na moini. Ama Salome mtu okay. Tiambe ketangaserega. On the Wednesday, anybody will in this show and you feel like not to go WhatsApp. Oh meraba ntabo siku already their faces here. Unataka kukutana na wao. All these faces wako WhatsApp group. Tuma ntobere message yote be hi. Sasa namba hiyo weta nsabu 0700169444. Unasema hi, naitwa so and so, niongeze WhatsApp group na mimi nitakuongeza immediately. So tumeelewana? If you want to be added to WhatsApp group, ndio hiyo. If you want to support us kwa hii show, wote tuko to support hii show yako kwa kile you feel like ndio tuko support kaka. Please. Namba ya M-Pesa, you can use Wave, you can use M-Pesa direct, ndio hiyo inapita hapo chini hiyo. Hiyo. Omoge tu finalize here. Omoge tu nate tangu si credit siko because nataka kufunga show. Umekaa hapa sana ni vile kamera yako ilikuwa off. Karibu. Network yake imekataa. Okay, net ya yangire. So, nilikuwa nasema if you feel like show imekupendeza and you want to support us, we are raising funds for the machines. M-Pesa number na hiyo 0700169444. Ukituma ndasoma kesho for our next show. Let Kalista, can you pray for us so that we finish? Na ndio cyo ko mukunde kana watiga ira asige kosi kilikeno kyabakunda kana. Okay, let's pray. Tosabe. And we want you this moment, Lord. We thank you, we glorify your name, Lord. We've been having good times. Tumecheka, tumesemezana, na sasa umefika wakati wa kuachana. Tunapoenda kulala, tuombe uwepo wako uwe nasi, malaika wako watulinde hadi tutakapokutana tena kesho. Tutalisifu jina lako, uwe nasi kuanzia sasa hadi kesho. For I pray that short prayer in Jesus' name I pray. Amen. Wow. COVID-19. Last words. Kaka. Chokora te Kristo mintuma sabata ya matambe na maenge. Na gora to bekera chikanisa ra. Wana mbora lende osabire. Osabire okolire. Lakini kama sabata ya matambe na maenge. Haya, Emilio ndiye Kalista baba, Royce Ngoke, Evans amekuweza leo, lazima ni machi harusi yako. Naona hata tekorara lakini tigana ra somo ino Facebook and WhatsApp. I'm so tired actually, but let me try Niko. Haya, Dolvin Nyang'au abateba amina, Lilian Kerubo amina, Madonna Fugusta amina, Kijana amina, Dolvin amina, aye baba, enyange yabe, Sara Kwamboka amina, Lilian amina, Mukera amina, aye baba, Chi amina, aye Elizabeth Isaboge amina, aye baba, enyange yawene, baba nondigiri suti. Haya. Good night. Okay. Nataka kukaribisha watu WhatsApp. Okay. Abageni bange twabwate rero.
Yani guys, venye umeona hii show imebamba hivi, tafadhali let's join hands. We need your support. Kukuratore camera plus live view. December, earlier December, kwanza late November till December. Ntogwate chinyange mufululizo. Ebisigisa Gokonyora bire metwe. So, and we want us to watch those weddings. Abande barare. And then tutagete to watch. So, if we want to watch, lazima tugore the equipment. Nari kaka kutoretera live. That lazima benyange merovene menge meyegane menge. So, for our new visitors wenye wamekuwa na sisi, please just text that number to comment group yetu where we karanga vitu monyore bisigisa barimo bwagocha live. Just contact that number to comment ase WhatsApp onyorere oyo target. Otherwise, we wish you the best. Thanks for watching us. Korusa tatu mpaka Omega. May God protect you. We meet again tomorrow. Have a blessed night. Good night, guys. Good night.